Hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silin Sang Puya Ram Chung Hun Sang Sanga COVID-19 Trikai an Pun Chaule ta ka wangin ngai thatu te film khur turle Shridan na lakim turin kan ngen chewa kum som pangale som pretin kar te ti amin midang te po Shridan na anlak thi nan pui thi nang che COVID-19 chithar Omicron chu boy pui takani me ka wangin mai tum na vo midang nai lo kudle mai ti fai te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 chung changa hria du nei le kai hruaina mamo tan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te hi biak po thei reng ani tuna chon tharlo ngai thak chun zomang u tukina COVID-19 din mun hria thar bera shikai sang khat somnga pali mu chu ani Sarkar kova COVID-19 chung changa pol rang in ron khoma atamzok in inkar ke bur an thoblo Prime Minister Narendra Modi chon Min Khan Tamil Nadu Government Medical College som pakhata hong PMGKY thonga na noya bu 5 metric ton noi som pakua sing sarele sangruk chuang ram chung state le in territory te sem anito tukina COVID-19 tin mun hria tharbera mi sangkhat somnga palinan kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu zakwa samko pathuman oma ZMC RT-PCR test mu chu samthum pathuman oma TrueNet laboratory test positive somni pakhat an oma FIA test positive pasari anom bok ani sample test zong zat sangruk zakwa somriat palizinga za sompanga point bial pakwan positive ani tundin huna shikai to zong zat hi nuai khat singni sangko zeli somko pani anni a nuai khat singni sang khat zanga samthum pakhat enkol daman ni to a enkol lai mek sang seri zathum somko pasari omin mi zanga samruk palin thi pui to ani mithing sang khat zela positive mu cho to hi za somthum parukan ni a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nu na chan to zati somnga pakhat anga chhut ani COVID-19 shikai in punleta ka wangle Omicron variant lolut mai theidin huna Mizoram adina wanga mlak zel dan tur chungchanga Nimin Khan Chief Minister Puzoram thanga Hovin Assembly Annex Conference Hall in ron khomna ne ni a political party sang ayo te NGO le caution ayo te MJA le Zirlai Pol ayo te MC Local Council le Village Council ayo te Hospital le Medical Association ayo te tela he huna thu soi tam tak chuan total lockdown nei tolo an rot ani Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizorama kum malama sarkar caution NGO le mi puite zinga thohona thatak nen thrileng an no do to wangin tuna po hian thona thatak nen he thrileng ma chun zui zel turin kal khom tele mi puite soma thei topin sarkar chon ati tur thania siate ati zelangati Health Minister Dr. Al Thangna chon COVID-19 case apun zelawanga lo thei lovak in kho khirna siambel angai ta ka chuan heng SOP te hi mitin in thatakin zom se lockdown pui kalpui ngai din huna an thlenno sham nan SOP zom tha in mitin te COVID appropriate behavior sang mas wa that kuti faingun midang na in hlata omte uluk zoka zoma poimo thua soyani henron khomna henron na sang lut zinga state pona tanga lo lut te endik na khautak kalpui te COVID-19 SOP role khata ka district na kalpui te thazoka mas wa tura inzirtir le shileng chungchanga mi pui hriat tu le in shil fe ngai te in shil hriat na ngor zoka kalpui te test ngor zoka kalpui te tela total lockdown chu nei tolo ni se tia rotan oma zan curfew ti toble zanin khom khap ti tobrot na omnol bok ani he huna hen health department how to the chuan Christmas le kumthar wok veta khan symptom nei in test silo anom chu shikai punna chan pakhat nia an rin thu an soitel ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venezuela Min Khan Mizoram le Assam ram ria borche bla sai pui via Mizoram police te in kulna mun thren khata tloa police te hian Puke Vanal Venena hian an mamo sang te an lo thlena police ten an mamo thlen zinga borche tlang to a power supply lalu lo chungchang chu MP hian PNE minister Puala Zilian chu phone mangin a bengala power supply chu aranglama ti ngal an tum thu PNE minister chuan MP hi hrilani MP han sai pui via ku wa huan nei tu pakhat Assam police ten Kuvalo an phalo chungchanga media mite zona sangin Assam ramani amo Delhi poni se mizoti hian dan angin ram an nei thei ti soin tuna kuwa huan omna lai chu Assam lamin an ram chena po lo ngai se mizoten ram an nei theya an thaira po an no theni atia kuwa chungchang harsana tok tu te chukmalak pui atul thu soibok ani him taka Sri Lanka KTP General Conference sangni somni pani kalpui dan tur soi Nimin Khan Kolasi Borsap Dr. Aizal Thangna Hovin DC Conference Hall meeting nei ani he soi ho 9 Central KTP shuai tu te KTP General Conference Organizing Committee le Kolasi District Sarkar thune tu te antela
Trut khoma hian Kolosip district B ka Shikai dan din mun thlir hawani a Shikai en kolai mi somko poruk anom mek thule ni somliam ta chung khan Shikai en dika tanga kai thar mu chu chu za zel pakhat point pakwa pare chau ani to thu ngai thak ani a heti lai hian Shikai mu bel zel ni awangin film kur thunjam atul thu soi ani KTP General Conference sang ni somni pania hian in khom pui polai te COVID-19 sian kailo ending vector ani thule rampuma Shikai umdana zirin ahun te po son angai the thu te an soi bok ani borsap Dr. Rizal thanglin chon KTP General Conference sang ni somni pani churwa mansa anga hlo tling taka kalpui ni se ti rolin ripui la kami pui himna ngai tu apoi motel thua soya Central KTP shwai tu te chu sarkar in kai shone la mi pui te himna ngai poi mo chunga in bo sana kalpui turin acha bok ani longkai borsap Dr. Andrew H. Vanal de Kachuan NGO pakhat Every Infant Matters atanga komol andonte miharsa te hna sem chhona ta longkai district chunga koshan sang shruai tu te kota ahlan New Delhi Every Infant Matters ten longkai district chunga chung ko sak kharsa te tanpui nan blanket zani somnga an pe a longkai borsap Dr. Andrew H. Vanal de Kachuan longkai district chunga koshan sang shruai tu te hna an koshan chunga adong tur than chho te hna anu hlan chhona ta ahlan ani Dr. Andrew H. Vanal de Kachuan Every Infant Matters ten tanpuin aron lan chan ber chu chung ko sak harsan awanga chung ko ano pangten khowot an tolo no turle hrisel na tha ane the na ni thu soya longka de chuka chung ko sak harsa te tanpui tura ma an lak na lom thu soi ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi Min Khan Tamil Nadu wa Government Medical College som pakhata hong heba ka hian Central Institute of Classical Tamil Chennai mi chu video conference call tangin hong bokani Nimana Medical College hontak the cheng viable sang li senga dinani a heng jinga cheng viable sang ni za somli pangai sarkar la puitum ni in aba khi Tamil Nadu sarkarin atum thung ani Medical College hontak ate hian a vain seat sang khazali somnga theidona state chunga Medical College lom na district ate da ani PMGKY thonga na noya bu 5 metric ton noi som pakwa sing sarila sang ru chuang ram chung state lenin territory te semani to a PMGKY thonga na hi kumin martha thleng kalpoi ni dona he scheme noya hian apumpuya bu 5 metric ton noi za seri somnga pakwa sem to ani a mi viable somre chuang in heam thanen tong to a heng bu 5 the thon veka semni in awai han cheng viable sen noi ni sing ru khu atling to ani Prime Minister Narendra Modi Min Khan National Youth Festival Voice of Nipangana chu video conference call tangin Puducherry a hong thu soin Prime Minister Modi chon khovel in India chu base na le rin na na clear ti a ama clear le a theina te chu a thalai ti soin khovel ramjinga India chon thalai anga ber chhojela hei hi mi puiro rel na po ramdang ain thalai until tamtia hian langani atia nimina ramchung thalai te afuina hian Prime Minister Modi chuan rim taka thalai ten na an tho thei chuan ramin mabak eng takanei don ti a India ramsu khek hi nakin hun ngong zel torani ti khovel hen aring fur to ani atibok Tokyo Olympic bronze medal dong tu Assam nula Lovlina Borgohain chu Assam sarkarin Assam police Deputy Superintendent of Police DSP na ape Nimin Khan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan gohotia DSP Rodna le khai hlana Assam sarkarin sports policy akal pui me kangin na hi pek ani chanchin thar cherti tomlan tlang pui tukina COVID-19 din hunche thara shikai sangkhat somnga pali mu so ani sarkar ko COVID-19 chungchanga pol thang ron khoma tamzokin in kharkibur an thoblo Prime Minister Narendra Modi Min Khan Tamil Nadu Government Medical College som pakhata hong PMGKY thonga na nuaya bu 5 metric ton noi som pakwa sing sarila sangru chuang ramchung state union territory at sem ani to chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani